Ninjil है इलेक्शन दो दे पिंता इलेक्शन दो नंग ने पुल है दी हाला तुम पुलो ने तुम APHLC तुम से चलांग पेट इंग तुम टे पुल है दी का चलांग पेट पुल MEC election hot kenang lidat sarap tharpan si chepate don la sinang dia so 1600 plus votes sinang long pala la si non MP election nang kali je hot nang li ladak MP election hot ko an baka vote long pa jasa sinang li ni chete MP election ke ladak mungkin tu APSLC si hai APSLC long Kema non rata tu kema hu avelo la pula kedam tang hot bang ke la sombo tamne ladak kala ko independent pen adu mati di suru potha democratic front UDF di la tu ta pila buko la tu ta BJP an tik sorsa lo mati no bang ke dun jui bang ha BJP lo mane ultimately bang rata pan ke chu jor lo yodi rata pan ke chu jor lo rata pan ke pamang hu lo no rata tu chini lo la sipini da che pa du lo ni tu lang le to party da pan ke lo to che pa du asi ke bang bang misana real tu tang tela MEC election hot UDF tum long kidu na tum non bang ke hala tum rem dalo la si ko ana kan hok do la UDF long kidu na tum Nato kan hok ketan la tu bang atema na dali mathan ne di BJP aphan lok se ke sorsat na tu ta election ni pathulo mati rata pamang hu ahok pet bang lage BJP ni pa ye kam chot nili tum pu lo lage election na lo te lage independent candidate tum an bang lage ruling party ni pa ye kam chot lage vote ki thak ye kam chot ni tum than ver alam ta hok do lo te election ju de bang ha tulira mo hang si chipok dun dalo kan BJP ruling party long tan amoy kang lu maling di kalang long ke support rat ke pan ye pilo lage ki dolang dalang pan chong thui dalo rat pan tan nili tung gar jap thim mati di rat a joy ni khai joy ni long ri long par joy ni tang tela ke bang jilang ani MEC election hot semion rong phar thodun da thai la sila so pa thak nagli ethe thini than thek jima lage rata tung phan ili tung karju mati lo nang tu phan chong thui de lo ko kroy lang ma pu di rata phan karju mati lo no lage Peninggal tang Fulani Youth Development Committee pen ladak blanket pekarom keron ajay mek padupon bangso ajay mek along Rotary Club